Swirho swa palamende va lava tinhlamuselo mayelana na thendara ya ku endla tilangsese ta ku chayela. Minkosi ya lava nga dlawa elusikisiki yi ta va vhiki leri taka. Va ka hina lawa i mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. Muhlerinkulu wa tinkota ta mfumo Tsakani Maluleke u tiyisise leswaku hofisi ya yena yi karhi ku lavisisa swihehlo swa vukungundzwana bya tithendara eka ndzawulo ya vutleketli. Leswi ta endzhaku loko Holobye Barbara Chris a paluxe leswaku u kombele hofisi ya muhlerinkulu wa tinkota ku lavisisa thendara ya khampani ya le France. Thendara yi dya kwalomu ka biliyoni wa tirandi. Loko Holobye a angula eka papila ra swivutiso leri nga tsariwa hi vandla ra EFF u ri hambi leswi yena a nga voniki xihoxo eka maendlelo yo nyikiwa ka thendara a nge endli onge a nga swi voni swivilelo leswi nga kona mayelana ni thendara. EFF va vilerisiwa hi ndlela leyi thendara yi nga nyikiwa khampani ya le tikweni ra le handle ku nga ri khampani ya laha tikweni. The AG must investigate if the supply chain management prescripts were followed to the latter, and whether was there no South African company that was deserving to receive this tender. The EFF will be part of the oversight visits that will go to the driving license card account facility on the 9th of October, and we will ensure that this matter is not swept under the carpet. We demand immediate answers as to why was the tender that was initially supposed to be 400 million rand was then awarded at 900 million rand and given to a foreign company that is tainted by corruption scandals. Holobye u ri thendara yi navetise ku ya hi swiletelo swa xiyenge xa 217 xa vumbiwa leswi pfumelelaka vanhu hinkwavo leswaku va tsarisa swi nga khathariseki leswaku i khampani ya laha kaya kumbe ya le matiko mambe. Komiti ya tinkota ta mfumo ku nga Scopa yi ri Holobye ni vandla ra EFF a va hoxisanga. What is pleasing in this case is that the system appears to work in the way that it's supposed to. Firstly, Honorable Blosse is doing what MPs are supposed to do, to ask questions in order to get clarity and to get accountability. The second thing is that we want ministers to recognize when there is an uproar or public concern and ask an independent body to investigate, to ensure that the public can have confidence that the process that has been followed. Kasi mavandla man'wana na wona va vilela hi ku nyikiwa ka khampani ya le Furwa thendara. ACDP condemns the awarding of the 900 million rand tender to a French company for the printing of South African driver license cards. We support the investigation by the Auditor General into the awarding of this tender, and should it be found that the PFMA and the National Treasury financial regulatory processes were not followed in the awarding of this tender, then the ACDP calls for immediate consequence management to follow. Muhlerinkulu wa tinkota u ri u ta vuyisa mbuyelo wa vulavisisi eka Holobye loko vulavisisi byi fika emakumu. Xikombelo xa bail xa van'wamapurasi Zakaria Oliver na vatirhi va yena Rodolphe Duvet na William Musora xi yisiwe eka n'hweti leyi taka. Lava nharhu a va ya ekhoto ya xifundza ya Polokwane. Hambiswiritano xikombelo xa vona xi tlheriseriwe ekhoto ya le Mankweng. Xikombelo xa bail xi ye emahlweni laha xi nga tshama kan'we ekhoto yin'wana. Mhaka ya lava nharhu yi hundziseriwe emahlweni nakambe ku pfumelela ku yisa emahlweni vulavisisi. Hambileswi mfumo wu nga siki hetisaka xikombelo xa wona xa mpfumelelo wo apila eka xiboho lexi nga teka hi khoto ya majistarata ya Mankweng. Magqwetha ya vahehliwa mari leswi swi ya emahlweni swi onha timfanelo ta vahehliwa lava nharhu. This order was appealed. Now this appeal is suspending the whole process, and this appeal is brought by the prosecution. This process cannot move forward until the appeal has been finalized. So this is not a question that this is that the defense is the driver of this bus, or it's in the hands of the defense. This is the prosecution which needs to drive this bus and get things going. Mfumo wu sindzise leswaku xikombelo xa bail xi ya emahlweni hambileswi ku nga siki endliwaka appeal. Vuchuchisi byi vule leswaku xikombelo xa appeal xi khumba ntsena muhehliwa wo sungula William Oliver. Gqwetha ra muhehliwa wa vumbirhi Rodolphe Duvet na
William Musora u kunguhate ku khorwisa tikhoto ku pfumelela ku fikelela switatimende leswi nga sayiniwa hi muhehliwa. Khoto yi twe minjhekanjhekisano leyi kanetanaka ni leswaku hikwalaho ka yini mhaka leyi yi fanele ku hundziseriwa emahlweni. Sweswi yi ta tlhelela ekhoto ya majistarata ya Mankweng. Ndyangu wa Maria Makgato a wu ri kona ekhoto. I think as the family, for now, we are satisfied with the postponement as the matter is still pending. We don't have any problem because we don't want them to just fast track without going to the greetings of the matter. We are satisfied with the matter. We are satisfied with the postponement. We'll just wait for the 6th and hear the matter in Mankweng. Hi le tlhelo xikombelo xa magqwetha ya vahehliwa xo sivela vateki va mahungu ku komba swikandza swa vahehliwa xi ariwile. Magqwetha va vahehliwa ma byele khoto leswaku vavanuna lavanharhu va kume minxungeto ya rifu loko va ri ekhotsweni. Nhloko ya mavuthu ya Iran Mohammad Bagheri u xungete ku hlasela Israel ku fana na hi ndlela leyi Israel ri nga hlasela Iran hakona. Iran ri balesele kwalomu ka 200 wa tibomo minseve ti nghena Israel tanihi ku tlherisela ku va Israel ri hlasele tiko akelana Lebanon. Hi le tlhelo holobyenkulu wa Israel Benjamin Netanyahu u ri Israel ri ta tlherisela. Hi le tlhelo Israel ri rise nhloko ya UN Antonio Guterres ku nghena etikweni ra vona. Va hehla Guterres hikuva a nga soli ku hlaseriwa ka Israel hi Iran. Iran ri hlasela tiko ra Israel. Ri tirhisa matlhari yo famba emoyeni ku hlasela Jerusalema na tindhawu tin'wana ta nkoka eIsrael. Tehran va vula leswaku hi vona va nga hlasela tanihi leswi Israel ri nga veka mavuthu ya vona eLebanon. Israel ri tshembise ku tirhiseta leswi endlaka leswaku ku va na ku chava ku ri nyimpi leyi yi nga ha kula ku hundza lani. There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There is nowhere we will not go to protect our people and protect our country. With every passing moment, the regime is bringing you, the noble Persian people, closer to the abyss. He says if the Zionist regime that's gone crazy is not controlled by America and Europe and wants to continue these crimes or wants to do anything against our sovereignty and territorial integrity, this operation will be repeated several times, stronger, and all the infrastructure will be targeted. We stand with Israel and we recognize her right to self-defense in the face of this aggression. Iran must stop these attacks, together with its proxies like Hezbollah. Iran has menaced the Middle East for far too long. Chaos and destruction brought not just to Israel, but to the people they live amongst in Lebanon and beyond. Make no mistake, Britain stands full square against such violence. We support Israel's reasonable demand for the security of its people. Horrible. I witnessed a lot of stuff that I would have loved to not have. Swatano maphorisa le Denmark bale ku endleni ka vulavisisi endzhaku ka swibuluku swimbirhi leswi nga humelela etihofisini ta vuyimeri bya Israel en'walungu wa tindhawu ta le Copenhagen. Ku hava timhangu to vaviseka leti nga vekiwa. Mfumo na mabindzu va veke xikongomelo xa ku kurisa ikhonomi hi 3% lembe leri taka ra 2025. President Cyril Ramaphosa u simeke rhengu ra vumbirhi ra ntirhisano wa mfumo na mabindzu eSandton. U ri ntirhisano wa mfumo na mabindzu wu tiyimisele ku kurisa ikhonomi no tumbuluxa mintirho. Hi le tlhelo mabindzu ya vantima va lava ku katsiwa eka ntirhisano lowu. Xina ku tlula lembe ntirhisano lowu simekiwile wu kongomisiwe ngopfu eka swiyenge swa nkoka eka ikhonomi ku katsa gezi, vutleketli, ku tumbuluxa mintirho no lwa na vukungundwani. Mfumo na varhangeri va mabindzu va ri va bule ndzima yo vonaka ku fikela sweswi leswi tikombaka ngopfu eku yimisiwa ka load shedding. After several years of debilitating load shedding, we are now finally turning a corner on the energy crisis. As a result of the steps that we have taken through the Energy Action Plan, we have experienced a number of days, more than 180 days without load shedding.
And a great proof of that is Minister Dr. Ramokgopa, who's here, who's been a real zealot in as far as ensuring that load shedding becomes history in our country. Reforms in the energy sector have also unlocked hundreds of billions of rands in investment, helping to address the long-standing shortfall in our electricity supply. Van'wamabindzu lava nga xiphemu xa ntirhisano lowu va tiyimisele ku vona ikhonomi yi kula na ku tumbuluxa mintirho. If we do manage to achieve over 3% growth, the economy will generate 2.5 million jobs by 2029. That's huge. And when you think about the fact that every job supports 2 or 3 people, you're looking at 8 to 10 million people affected. It's a real change. Loko ku simekiwa ntirhisano lowu, mabindzu ya vantima va nga katsiwanga. Hambiswiritano va tshemba leswaku va ta va na xiave eka rhengu ra vumbirhi. The president in his SONA did indicate that this administration is going to be underpinned by inclusive growth, and we hope that is not only going to be talk, it will be action. Hi le tlhelo hinkwavo lava khumbekaka ka ntirhisano lowu exikarhi ka mfumo na mabindzu va kombise ku tiyimisela ku ya mahlweni le ka rhengu ra vumbirhi. So we believe that we do have the foundation. We know it can be done. Our force now is that in phase 2 we drive economic growth and job creation, and it's a reasonable target in the circumstances. I think mining can contribute significantly to that growth forecast of 3, maybe even 3.5%. Mining is a primary sector in the economy, and its impact, goes downstream into secondary and tertiary industries. The great thing about agriculture as well is that I think it is going to be a net creator of jobs in South Africa if we are able to expand the markets both locally and internationally for South Africa's agricultural products. Ntirho a khomeriwe eSandton eJoni. Isemahlweni mahungu ya SABC. Minkosi ya 18 wa vanhu lava nga dlawa eLusikisiki Eastern Cape yi ta va emayeleni ya vhiki leri taka. Khanselara wa ndhawu liya u tiyisise leswaku va ta ya lahliwa hi Mugqivela na Sonto vhiki leri taka. Mfumo wa xifundzankulu wu karhi ku vona hi lava mindyangu va nga pfuniwaka ha kona ku kota ku lahla varhandziwa va vona. Vaaki va ndhawu leyi va ha tshoveke nhlana. Vaakatiko va ha ringeta ku amukela mhangu yo dlawa ka nhlayo ya le henhla ya swirho swa mindyangu yimbirhi leyi tlhelaka yi va na vuxaka. Veri va ta titwa va hlayiseke ntsena loko tinsulavoya leti nga endla mhaka leyi ti khomiwile. Asikayi believe, asikayamkeli ngamba into yenzeke nyani ba abantu nyani abasekho njengangona njeko abamelwane bethu. Isisebuhlungu asazi ba sizothini kosathembeleke kwingalo yomthetho ba izothatha indima yawo. Kuze ke mhlawumbe sixole ke emveni kokufumaneke abantu abenze lisikiso. Isiphethe kabuhlungu lento. Silimele emiphefumulweni, ezimpilweni. Andazi ndihalela nje into kokuba uhulumende kube khona akwenzayo. Ukhuseleko oluzoba luqelima njengoba kunje. Asimnandelwanga siswama, simnandelwanga kakhulu. Kubi kulelali 15 wa manana va dlayiwile hi ndlela ya tihanyi. Leswi sisivo manana va ndhawu leyi va ri ni ku chava. Inqondo ba maphoyisa ngathi ngaphela lenyanga. Sikucaca icala ngoba umcuno uthe phezolo. Usebela ufumana ulwandle khona umuntu okhombayo bakwenzekani. Mindyangu ya vafi va pfumelelane ku lahla hi masiku yo hambana ku nga Mugqivela na Sonto. Ntirho wo tsundzuka lava nga hundza emisaveni u ta khumwa emaheleni ya vhiki leri. Into esizawuba nayo ezakwenziwa nguhulumende i-memorial service izakwenzelwa phe e-college zonke i-families zizawube ziphaya Sunday. Hi Ravumbirhi holobye wa maphorisa Sizwe Mqunu na commissioner wa maphorisa Fani Masemula va enzele mindyangu leyi nga weriwa hi khombo. Va tlhela va tivisa ku ri va khomi munhu loyi a nga va pfunaka hi vumbhoni ku konanisa mayelana na mhangu leyi. Vaakatiko emalokixini yo hambanahambana eLimpopo va kombele mfumo ku pfuxa tifeme ta tiri kona khale. Khale vaaki a va thoriwa etifemeni ta le malokixini ya vona ku fana na le Nkowankowa, Seshego na le Leboakgomo. Sweswi ku lo sala miako mintirho yi herile. Vaaki va ri ku pfala ka tifeme leti swi vange vugevenga no kala ka mintirho. Pimani Baloyi u fambe na malokixi lawa naswona u hi khomele xiviko.
Vamanana lava a va tirha etifemeni to hambanahambana elokixini ra Nkowankowa. Va vula leswaku va hanya evuswetini ku sukela tifeme ti pfarile. Mara loko ha tirha a swi antswa hikwalaho ka ku swi kotile ku va dyondzisa hi ku a ka ha ri nkarhi lowu nge ku hakeriwa school fees ku za ku fikela kwalomu ka ma grade 12. Loko hi fika David Agnes a ku ri special a hi ri vanhu va special edorobeni. Loko hi fika David Agnes a yima hi line ya yona a hi titwa hi ri xiyimweni xa le henhla ngopfu. Kombela ku va hi pfulela toho hambi hi nga ngheni hi tirha mara vana va hina va ta tirha loko mintirho a yi kona sweswi va lo ti tshamela a ku na mintirho. Mbilu ya mina ku vaveni hi mhaka ya ku ani loko tifamily ti a to va ti kha ti tirha n'wana vana va mina a va ta tirha kona va kuma ntirho va kota ku hitlela ku kota ku tlela hi dili na vana se tifamily ti tshamile a tile ku tirheka nchumu. Muako lowu wo hlakala a ku ri kaya ra khampani yo aka mabazi ya Bosaf. Khale ka mutirhi wa Bosaf loyi u tshemba leswaku ku pfala ka Bosaf na tifeme tin'wani swi endle leswaku vugevenga byi tlakuka laha Nkowankowa. Ndzi titwa ndzi nga hlayisekanga hikuva hi nkarhi luwa vanhu a va ri ni mitirho ti-industrial ya Nkowankowa na industrial le Seshego a ti ri busy swinene. Kasi tifeme to hlaya leti a ti kumeka elokixini ra Leboagomo na tona ti pfarile. Vantshwa lava ti tirhaka eswitarateni swa Leboagomo va vula leswaku ku pfala ka tifeme swi va vangele vusweti. Na ke tswa Magorone, I was close to that firms. So these firms tla sa di tswalela a go sa direga sister batho ba filetse ke mishomo le rena di advantage le re di khwetsa tsa go khwetsa di go a re sa di kry di firms tse le be di thusa ka bo di go ba wan go be re sa di kry go le go nyetso re kry di go yona sa ntsharana mele re bo di tropong so a re ne chelete enough ya gore rena ba go rana di business re ka tsamaya ra ga di go bua wa bona so e ba khona gore delivela ka bo segausi wa bona. Ndzawulo ya nhluvukiso wa ikhonomi laha Limpopo yi vula leswaku yi na makungu yo pfula tifeme leti ha vuntshwa. Epimani Balo wa mahungu ya SABC eLeboagomo. Kasi hungu xitshuketa xiyimbeleri xa swa vukhongeri Solo Muhulu u lovile. Muhulu u vuye a vabya swinene hi Mhawuri laha a ri erendzweni ro yimbelela etikweni akelana Botswana. U vuyisiwe laha Afrika-Dzonga laha a ri exibedhlele. Solo Muhulu u ri a ri na makume nga vula leswaku a ri na 72 wa malembe hi vukhale. Amatiko xikaya mathangeni ku na mati ba ina 4 madamu a ya vekiwanga hi nkarhi wun'we ya ku sungula mambirhi ya ikhale ya ri koho va ta endla rin'wanyana va ta humesa mati ya humesanga mati o hanya hi mati ya ku xava ntsena ende na mati la ku xava la tilori mati swa mati hi kwena a hi mati. Contract number 1 u le ka 24 million, number 2 u le ka 25 million, the other one is 139 million. Leswi hi lava ku kombisa ku ri a vele ku akeni ti-reservoir ntsena. Vaakatiko ePhalabura mi ta hi khomela eka xiphiqo xexo a hi yiseni mahungu emahlweni. Randi yi vevukile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo dollar ra 17 rand 39 cents, pondo i 23 rand 6 cents, euro i 19 rand 20 cents, kasi pula ya Botswana i 1 rand 32 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku $2,648 hi awunsi, platinum $1,004 hi awunsi, nxavo oil mbisi $75.33 hi mphongolo. Kasi lawa emakumu ya mahungu ya namuntlha ra haperile. Riperile a leswo xiyimo xa maxelo xi hi khomile yini eka madyambu ya namuntlha ku languturi mpfula na moya eka tindhawu to hambanahambana ta tiko eka madyambu ya namuntlha hi languta xifundzankulu xa Limpopo ku ta va ku languturi mapapa lama nga ta ma ri kona kabla loko hi nghena xifundzankulu xa Mpumalanga ku exifundzankulu xa KwaZulu-Natal kona ku ta va ku languturi mpfula leyi nga ta va ri kwalomu ka 30 wa ti-chances ta mpfula. Kasi loko hi languta eka siku ra mundzuku kona mapapa ma ta ma ri kona eka tindhawu to hambanahambana ta tiko kasi na mpfula yi ta va karhi yi yisa mahlweni exifundzenkulu xa KwaZulu-Natal ku katsa na xiphemu xa le Mpumalanga. Hi languta swilemukisi leswi nga kona eka madyambu ya namuntlha ku languturiwe moya
na magandlati ya matimba ngopfungopfu loko hi languta kwele edorobeni ra le Cape Town kasi loko hi languta swilemukiso eka siku ra mundzuku kona nakona vaaki va nga le exifundzeninkulu xa North Rand kona ku nga va na ritswa hi mhaka moya nga va ka kona kasi ku ta tlhela ku va na moya wa matimba futhi kwele edorobeni ra Cape Town eka siku ra mundzuku kasi languta maxelo ya swifundzakulu kona hi nga langutela maxelo ma kahle eka siku ra mundzuku hi languta ndhawu to fana le Pitori ku ta va ku ri na maxelo ma kahle Joni ta vereka 24 eka siku ra mundzuku kasi loko languta ndhawu to fana Springs ti ta vitera kwalomu ka ma 25 languta xifundzakulu xa Limpopo u nga langutela maxelo ma kahle eka xifundzakulu u languta ndhawu to fana ka Giyani ka Siyandani ku ta va ku ri na maxelo ma kahle laha ta famba ka kwalomu ka ma 23 Musina i ta vereka 24 kasi loko languta Thondo yona i ta vereka 19 i languta xifundzakulu xa Mpumalanga nakona u nga langutela maxelo mo saseka loko ndhawu to fana Bombombela Skukuza Maxixini laha nga ta va karhi ku nghenelela mapapa eka ndhawu to hambanahambana ta xifundzakulu hi languta xifundzakulu xa KwaZulu Natal nakona u nga langutela maxelo ma kahle loko na ndhawu to fana Richards Bay ku ta va karhi ku le kahle loko languta Durban yona i ta va ri na maxelo ma kahle loko ta ku Pietermaritzburg yona i ta va ri kwalomu ka 20